Arigat nga ipagpag nami day karayan ta masapol nga ipalapalasyo day karakarayan day awit. Kita tadi dito barangay Apang. Ito kami nga kurgingan high kapanikitan jay propose. Pining tipit to Rabari. Tatani tagawan Dilpin Kilip. Apan miman baliditan dito propose opening ti pa Barbarit Bago. Barbarit Bago. Gana pitpit. Ito Ada iti kasla pakalagligpan ti taga Pidpid dito barangay Pidpid dito talong nga mangga tagsipon nga dayto kanuti naging inanan dagiti hapunis idi una nang aldaw. Malamar kita rin manong sina? Terdarat. Aman di man dasar kalau paling tertuani. Tas tu itu mesti todo. Tadi anu sanda basit dan tong do no ini sanon mangan kertas na. Kasano may di mules na. Ya, Pagi iyan yun. di terdarat. Bayar Semua pasanan yun niya. Bisa sama daun naliga yang nodin panan yo lo ketaiwa da boy kalsada siguro padu aboy mula siguro anu. 3 oras di ano ka? Panagdanis na ganad berdarat. To hours kuna. 2 hours. Pintu isnaket say uras. Ada tayo dito si Wakaw. Naman, anya kanutin kasareta motor ngayon may? Kasama kanuti ke kuay. Tulak na kano di sangatan. Tulak na kano di sangatan. Ayat na nga makasangkot ito yung sityo Buyak. Semua kasapulan di kalsada. Wakaw, makasapulan iti kalsada piman. Nangun una aja motor aja kalsada nya. Ade. Ginawang arusain para hindi tayo mawala.
tayo dagiti barangay official si Bago. Napan ng bali dito yung kalsada. Dan ni Councilor Kamudag kini Councilor Kilip. Apokap namagan mi man no kanya ti ikas-kas tayo ijay produkto yo ijay barbarit kan ijay bago pangilaklakuan yo ijay Day produkto mi day barbarit kun ngumaminsan day bago nga proper day kayat nga gatangan ni day baba iso ti pangipanan mi day laya sili kun pilihan mi daday nalagaan tanaligat nga may biyahe daday kwa daday nateng may pagnapay ti manong nga oras daday na pagnaon dati anong nga oras no dati awit ta kanayang kamot nga gin inanay di dalan maming no awan ti awit mabaling nga kalgaan pagnaon ti upat nga oras no ipagnampay ijay kwa narigat nga ipagpagnami ijay karayan ta masapol nga ibalapalasiw ijay karakarayan dadi awit no mabalbaling ko ma day makatulong nga gobyerno tapno day kastaming nga mangipan ijay babati produktomi day kuma idaw-dawat mi nga kalsadaon dadi ay maisabot ijay pitpit nga pa agapod to'y sinipsip na magnad to'y bago santo magnayad ay barbali santo bumaba sananto surutin da ito'y karkarayan nga indana rumsot ito'y pitpit nga ilokosor de kumati mabalbaling dati pundon ti gobyerno nga pabaling nga mang open de kumati pagplanoon mi nga umili nga idaw-dawat ijay nga to.